mayamna bevadi thokte haigada leiriba government sina pura opposition da na manipur lei praja ji akoina tawni noi wangang ba yaroi noi nachin melaga leigada ni haibagi tai aduna ne ngasi ase akoina amuba phiran Chingkhatkhre sileida Indiagi democratic system of democracy gi system se ngasi ase tawriba state government sina tawriba mong se amuba Kalli na leihawraga dawa adugumba numit amani haina khani lai thiba democracy satpada haiba tare honorable members in tongan ba public interest ani ko mai magi interest ani te question mayama ma hangba yare half an hour discussion short duration discussion private member resolution manipur ki territorial integrity gahan mesu ya yaro have house da unanimously manipur ki praja sing su pambirongani masi lawraga enter the thaga dabdo madu punamukdo honorable MLA mangana tongan ba motion je motion manga thongna thari ne censor se ado khana bide low bide noina thangalai bo opposition thangalai ba censor se low ye ju haide low roi je ju haide agenda da ju haide there is not a single announcement by the speaker laiba praja mayam chingi praja mayam wader laiba se MG NRGSC han hanjan haire mokoi ki praja awaba mayam se kita मोही पॉकेट तो पैसा लाख सकता तो MG NRGS की फंडिंग से कराई चक्रे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पी दबली हंदक सु सेंट्रल गवर्नमेंट सु पी किना हाउस द मदुगी सुटी नि रखदुगी अयाब पीबीयू लिपीबीयू हाइदना पाथो कदुगी पाथो उद्रमिना मोय तरा अमक एब्सेंट होरे मसी हाउस याउद्रे न लोग ताने मसी करी लाके सिसो कोई प्रजादा मसी अइना थमजहौरिसे अखंग है इंटेलेक्चुअल सर्कल मैम पॉलिटिक्स खंग है नॉलेज रिव्यू मसी लॉ की मतुंगिना कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगिना मोइसे चट डिस्क्वालीफाई तो गवर्नमेंट से कई तो क्या है सब ये मिनस है